Pozdravljaja. Kaže, ide čovjek sa ženom u liftu. I sad jebi ga ona ušla prva i ide on iza nje, govori čekajte sam malo, i ona sačuva vrata. I njemu drago, jebi ga, ne mora čekat sad opet tu dok gore neko, hoće li neko ostaviti otvorena vrata, pa ne možeš, onda moraš ići pješke tamo vamo. Uglavnom, da skratim priču. I sad čovjek i žena ušli su oni u taj lift i voze se prema gore. Upo priče iz čista mira, iz vedra neba. Kaže čovjek ženi, kaj izvinite, gospođo, da li bi mogao da vam pomirišem picu? Ona sva iznenađena, izgubljena. Kaže ona, molim? Kaže on, da li bi mogao da vam pomirišem picu? Kaže ona njemu, pa vi niste normalni. Kaže, šta je s vama? Ne može, kaže. Kad on gleda, ko po dobro, onda vam vjerovatno noge smrdi.